Panaponi nami do laban nami ngadison pinggan nahaut dohot parbuepir dohot ngapurat tiar dohot ringgit sitio suara dohot pisau halasan ihut do sanggul marata dihamuna lama panapoli nami tuisima pasahaton nami o aso pasahaton nami pasadang mo siya kay pasahatan mo amang tinggap taluk ko na hot dudulan na dia mababa na kataw kau masya ni amang suhut nami iya hatana dohot bobuana ima na diari na usapui
nang maruzumuludo ima na tua nami opung si bagus duli laos di bagasa sadari oma di sakkabi rohanami di nalaho pasidung ari-arina ima nalaho pasahaton tuingana paradiana parsatokinani jadalas di bagasa sadari oma patu pohon nami ima ada nago marhite Ulaos Sarimatua ananima akka hamuna raja ni napapanapoli matakas di botoham bot kita baru-baru di songomain ima songot tami-tami ni na tua-tua nami na Sarimatuai opung si baus duli asa posroa nami di hamuna napapanapoli nami asa totong buah kamu hitam yang muna ang giat tum di pudian ni na tua-tua nami opung bagus duli akka rapota rokap na sumar rokap pengkeng sayur matua akka na matua ipur magorang na mehmet tuan anak na sutuan anak tua boru akka na tua boru matutu laos bison nak kini nga so tami-tami ni na tua-tua nami nasari matuai pos roha nami sa totong dingganon pature muna asa dinggan tuhasa tanan nong badanarota ya manuku perajai ima hatana ima buah-buahna monet Marisihon par ribu-ribu sanggul marata do nakurak tia do ringgit situ suara terus pisuala salon jadi tangyang nami tutu hatta saya ratama di hamu waka tujulu dan tundal tujai hei matutu tutiono ma parle hamu mula satu tuari naneng ro hei matutu ama iso piso halasan las marol bela las marol to dimuna ulah hono nami mai somon ko battu pangilo muna tu ulah ta ibaga sedario jadi makite ima sausaro nang masukon hata ni tua bitang naru nulis to buno somorok di perbatua anak yang nulis baru betul torok dengan muna magai sauk madua dibatikon diurut tapia tuye pemahalak ka sa itusuy mahadawatan pasaulian sahat masulu sahat matuwatiam sahat ulot torandun sahat may horas jalagabian sonari be amang su sabul ma amang su marajana gawe jana horas paduhali sabul ma amang su sapol marajana gawe paduhali sabul mangarjanami sapol marajana horas ora di hamma Para di hamu ay. Majono. Julu ko maro julu. Yo pamu, bantuamu. 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 Edo. Ada dua toy. Horas. Horas. Dia.
paho. Di mata Jehovah manami na manotong doa sinuhong iruham dihami oleh Tuhan. Di bagasan tikion oleh Tuhan, di bagasan ruti rohani. Iman dalam pamurhaton aman na dihaulungan namin. Tu ikanan parsatu tidak dia oleh Tuhan. Manguduk maasir roham dihami saluhu oleh Tuhan bona hasuton. Lehot dihami gugu. Jalan tutong oleh Tuhan na mga lehot. Tiur di pikiran langsung ditiur dia ke ulaun dan sulahurun nabi. Ulaun habatahun nabi oleh Tuhan raso maralo tulo modiru. Madatak mahole Tuhan dihami saluhutna. Inopar di dalam Tuhan nabi on. So dihami sudi oleh Tuhan dia kemudian sungguh. Iman. Bapak, nunggu sudah saya ambil dulu depan. Alasankan berdua, satu, dua, sudah nampu. Sekarang nomor 2 sepudan. Mungkin nak kau hukum satu. Kalau kau nak toko, terus mahu. Orang yang sebelum nak bertemu, mak orang yang masalah dia. Jalan ibu yang kuat, konsep aku, selalu tuan, letak buat letak habis sebelum nak tidak bertemu. Jalan pos waktu, dia mau naik bergurau dalam hidup bata ibu dia. Terus mula apa? Kami pe tongma di bagasan dari pasok dalam asnama ibu lagi orang semua. Selamat tinggal di kami. Anggit ipudini hari ni amangon. Pagi salam mamang diambil ke pokaram muna. Terutama di apa pagupun no. Orang-orang mana yang melihat semua. Selamat jalan mamang. Mari di grup parmu suami bapak siap tujuan ibadah siap dia emak orang semasa alam kami dan grup parmu tung ibagasan kai patut sudi kami ketemu apa Selamat tinggal kami. Saya korporasi mak salam di kami aman kapinopan. Oleh saya geleng parmem borong doa kahela saat waktu pahupu. Anggit mamang di kuliah aman. Selebas saya dapat gajam di umur nami doa ina. Sehat-sehat inang doa kapinopan nak selamat jalan dari aman. selamat jalan menuju tahun nomor 2 tahun pernah betul. Oke tuh bapak. Tadi dia bawa sudah udah. Aku rasa kesana bapak. Saya berbisa kan bapak tuh hari. Bisa tuan ini mau disem mana? Mana? Dang boyan semua biar apa mau? Ngaruh biar aku pinopan mau. Anak lu permen lu bolong makan
Saya sona mau di bumi Tuhan ini. Saya pasuk mami kapino parmu. Saya lantar dari jadi kinami. Semua kami pasuk nakon kalak pongon. Saya mami kapino parmu. Kalau ini udah terdoka tuh bapak. Ini mah. Aku mau dengan itu bapak. Perasaan kalau kita ini dua robot sendiri selama di hutan bapak. Kepada itu bapak. Ibu cumi itu bapak. Tengah cumi dia. Kalau sohan medeni bapak ibu korban kela diham. Sohan mau bapak ni lebih Tuhani. Pasal tam di Tuhani. Korea si alam diham bapak. Asal dia dulu bapak. Pas sama ke jemmu. Nasohan ni omong bapak. Ini gajang ni umur di mana satu norma dua. Kami aku bapak itu Tuhan yang saya tunggu di jalur lebih Tuhan ini. So ini mana aku lebih terlalu kena bapak. Nama tu rasa kangen. Jangan bapak, aku merasa sekeliling dia sumpah. Dengan umbe atau tulang mau hilang masih ulang jemput yang orang umbe itu apa orang sekarang pak dirinya nanti pas tawon pas lagi ke parmu nanti namanya ke pasar kami dulu no langsung ini agak kumon nomor bis dulu no pak sono mau pak singgi mat jalur ini ngotang simun malah itulah terbaik itu bentuk naringgan ini mahal dari itu seperti saya sudah dikurangkan apa cuma pulang tahu dia ini kesadaran di roha lagi dia kuliah dua itu dia mau pulang sarabuknya tuli musuh kak itu tidak asal dari kita beri kami kesadaran roha soal batu hari dina mo soal di atasku Rito Koding saya kira anak pulang tidak bumi Tuhani selamat jalan dari aku pulang kurasi mah saya harus menahan yang tadi dari musuh pulang mulai Lanjut. Selamat jalan mau, sono mau, jalan mau di sana itu kami, jalan di jalan mau apa, oras-oras kami, lihat kami, sedang yung doa mas, sabui kami, rapat. Selamat jalan mau bapak, aku mau biasa aku. Roro kan sudah pegeling. Lo tak tahu
Panginoon namin ito Tuhan. Salita ng Tuhan mo Amang, kita masih ibu mo naman. Amin kagaling. Sehingga manifestas ito. At akhirnya, ang buhay, kinangan tulas na Tuhan at kinilang. Asarong nalaw mga mura-mura. Nung nalabi ho, sa tulo na. Wala na ho, naman mumura namin naman. Oras mo ho, ma'am. Salamat tinggal man din kami. Sudi galing mo. Mura na. Budi. Lanjut. Bapak, ang tatlo panawan ng naga, Bapak. Selamat jalan mari Bapak. Bahagia mo di surga Bapak. Oras-oras mahal Bapak. Nabaga bebe sa kami Bapak. Walang kulong terbang ke surga Bapak. Siang-siang. Bapak. Lumuri umur. Sibiya ko. Bajang minggu mo lang sa asin. Tony hame kagaling mo. Kuya Tuhan sa rin mo. Sila mahal sa mundo kong Bapak. Sila may jalan niyo Bapak. Selamat jalan mari Wamang, naburju. Saya di jalan tua maho isyamunna. Saya makrasi masa alam di hami. Pinapalmu. Dangarong benongan ni oh mobe. Marede. Mo mapiyukol. Saya may nangon. Sa buhay nga belas rohani nangon. Mo lihat ya, Mak. Satu paupu. Sinyal kumpul. Nggak tahu aku mau ngomong apa lagi hukum. Nggak bisa. Kamu jalan hukum. Saya cari sana yang hukum. Pulang lagi kami ke sini. Nggak ada lagi mengantar kami ke panas hukum. Bu. Ada hukum. Selamat tinggal terus semua hukum. Hukum. Ya, lanjut. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau ngomong untuk perpisahan buat upungnya? Dari kami itu. Selamat jalan aku bahagia di surga aku bisa punya lagi aku bahagia di surga aku selamat jalan aku. Ya, siapa lagi? Lulus aku pun kenapa Bunda pergi? Gak ada lagi yang ngajak aku main. Siapa lagi yang ngajak aku bercanda-canda? Udah pergi duluan aku. Kenapa aku pergi duluan? Lulus aku. Selamat jalan aku pun. Selalu senang kau pun. Udah selesai pesawatmu pun. Udah pergi kamu duluan pun.
Kenapa begini? Kenapa Bu? Gak ada lagi temanku nanti Opung. Dah, lanjut. Selamat tinggal. Semoga kau diterima di sisi Tuhan. Berkatilah Opung Boru bisa selalu untuk umur. Selamat tinggal Opung Dali. Tenang Opung beristirahat di alam sana. Terima kasih Opung karena sudah memberi kesenangan sama Opung Boru. Selamat jalan ya Opung Dali. Idulun maho dipudun mahamida makorasi masalam tu ari akan nanangro lumubi akapin paton ipahopum hela boru anak do parumain molotung rope hanggi unang na ane-ane di patudhoko se makorasi masalam diakka pinoparmi pinopartai. Selamat jalan madiho anggia, selamat tinggal di madihami, jadi maliate. Panik nih. Aku ni mahawa pangakon itu madiho anggia. Jadi tidak nama kami tinggal di mana aku berbuat. Mana cuma itu kan jadi dulu mau apa itu maham kita memaham kita jangan mau ini bor mana cuma Udah tutup resort, udah bapak udah rodo kami doa ada nak komposi pengarat toa. Dengar ho mamerit hari perpu di tikon bapak udah. Songgok nai udah perlaumon. Tupu pilih ke kaya baru ngalau deh. Aku rasa mah salam di kami. Ya kami nak parmon bapak udah. Selamat jalan Mario. Selamat jalan mah bapak udah. Selamat jalan mah di Bapak Pudan. Selamat tinggal di Hami Saluhut akka pinaparm. Akorasi mah sahalam. Tu Saluhut akka paparmo. Sadapot akka pagkagana lomak. Kahit pasok do akka hagabi monete. Baru aku Bering kiri Tommy jadi tanya yang matok kamu udah iburi mahal di julun mau dia matok ihari tubuh naringgan tumubi ihari akan mati roh nama rahangi ditikyon tangi matong las soanami dan sinjalum yo pure somi gile gura jadi habidah udah asaboy tinggal kita di udon somi masih ronokku mulai tima Bapak Fudan sonari mahape parbo hakmu ada botot Tuhanmu. Na bulan walu mula kau ngertung kita selalu hukna di tongani hutau secara tamiang sanggia nian dion hai pasok di kita selalu hukna para berpusaut dion gajang ni umur habe na parita na di hari sineni ungalau ho bapak budak mata botot Tuhanmu.
ibaga sa tikyo takas do mula kau tiki matpungo ita na ibaga sa pasahito do puntulus abang mo rak buhay tamatami yang angge ito hatok sehat buhay niyan mo sa pajumpa di kita akan nomor keluarga apa di baga sa tikyo papapudan tong dobe di baga sa pasahito ni mana dang boy ni bereng nyo na loborhat magdapot tuani makurasi si mangok mo bapak budan ang gorohani mana to dinan waeng rabor tita dison badan naro naso dison kami anga pangiruan na naing goy mana di baga sa tikyon rap di som inalaw power hatok ko bapak budan tu kami benwaya kaya na komu naro di som may mana badan naro naso di som di na uhum na naung di som may bapak budan tulus malakam ada foto Tuhani saya sudah kami akan natininggal homo sudah akan pemparamu bagasan hai pasong kacang umur tujulan nyayon di jolo na maho bapak budan dipudi na mahami akan na dipudi pura pesa ini kau tuan hai pasong kacang umur tujulan nyayon jadi selamat jalan mariho bapak budan orasi masih mangok mau selamat tinggal marihami bagus letak beri rapat di itu tahu ni berperak tinggal orang muham tapi tinggal aku di bagasan pasal aku bagus itu aku borok mau tuingan sonangan di pudiam itu aku oh mai jolo nak ham mai di nak saya Tuhan ini mari ham yang ipang kena ada salut akap nak parmau dai to aku saya masih di roha ya ami salut nak do damen na setuan tay ang dia magdaman kami kami akap nak parmau so sudah nak aku tungarong na lo binurang kapag bainan namin ang kagandang mundo saya unang ingot-ingot sa tulus maura ito ko selamat jalan mali ito ko selamat tinggal marihami sa luhur na akan na tinggal ang mode na ito ko ito Bapak Betty ito Opung bagus tangan rupa sa bulan ito makatay magserita-serita rupa sangkaraw ito panajulo siya ko habay orulaw panajulo ito warulunok ko ito maduk ko ito siya nila yung kabistaran habisukon akari pinagparmon di hamis rin na tininggal mo ito lihat sila ni Roa lihat dami ito di budian mo julo-julo na maho di pudi-pudi na mahami mula lang di kesehatan do ito magcerita-hita dan kuripo parjolo siya nao atay ho parjolo jadi tulus mabik dalam mo ito andong da madapot Tuhani tur mah ka pinagparbon ami akala tininggalon mo lumobi magtuhan ito berem dan mo di berek ko di tikyon Totong manarita ho ito. Akala so korido na suido. Jadi sinonok ko ito. Terus madalaman no. Matapoto tuani. Suni mami na tininggal ho mo. Ipas-ipas. Doho aka amang naposok ko. Aka itinggal ko. Sa tur-tur mga kapasaryan na. Tiurma lang ang kamulo na di pudi mo ito. Suni mami siya na. Selamat tinggal malihari. Selamat jalan nga ito. Opo bagus na. Suni mami wala. Baru pa kita magsaritay. Abi ko pikir sa ito. Kapag gano'n mo niyan. Panyang sarita-hita na rin ko eh. Sebelum masuk gereja. Arisina nito lao ito. Sa tersun na mau tulay mi tempat tepung ito lao. Nagtagdaw ka ito.
jalan bari ora itu. Selamat tinggal bari kami. Aku rasa masih mau. Saya lihat tua mak. Holong dok dami nasihat tua ini di sini. Akka kami tinggal homo. Asawoy kami. Mardami jalan masih holongan. Di bagasan nasi roa. Selamat jalan bari itu. Selamat tinggal bari kami. Ang hirap ito ay ako. Sama-sama namin bayaan mo yun ay na. Alay po sa rohat at tuwari. Naronggo aman na disuruh ko na mga radotik na dong anihingita titilan dari yon. Terus bata. Masih di ko nakanahumur ang mga kinawdeng at titilan dari yon deda. Masalah itu tuwa ka pagparam mo. Dapat araw ka pon. Pagparam mo nakanak mo ko. Dito ko. Kitang manasultan. Alay po surahan namin ito di pudiam mo. Kaya di ko tuwa ito di hamin. Ang kubuhin man di pagparam mo. Sa paramag ko, di bapak ko. Ang kubuhin man di bapak ko na surabutan. Agabi yung dupik. Po surahan namin ito di hata. Uli. Dapat na gabi yun. Parang ako nung sobat ko. Sila magjalan ma ito. Ipuli mahami. Sila magjalan ma ito. Esok ni maladi hoy dah. Sa rumah itu mahamo. Manghito nakka o para mo mangajari hami. Sa ito marihami gugu. Sa margugu hami patuloy nakka o para mo pasok ni Melos. Magodang mate dada au na punao guru di batado nama saon dikita asa gabi lamar pos ni roha di bata dada lomot na saon lomot di batado seorang dengan pala binoto benak ini lebih Bulesia roti portibio bulesia alek keborkat di jauh Tuhan tanah punai gana hari Senin jam 2 tong hari Sabtu tong hari sahat mati kina mati di 2 hari borkat megana di jauh Tuhan tanah dan boyaw may makatay do hoton. Jaladang ano kata sa ala. Diha Kristeno sinaway. Alay. Marapos ni roha magita. Diyo po tulis po. O po bagus dul. Pinang lao borkat. Manalikom kita. Sada mapakirimon. Todi ni bana. Nang rakma nang dicutuhan yalah kolong ni rohana deh alani dang makatayaw molong tuang ko siap pulang alay tu hoy na sotong gabi hudu larbi pikiranmu kasadaw kadameong rap marlas ni roha relap dibuka senduk ni roha 5 Pak Rimon siap kami tuhita sudah asal lampoi kinorkon ni nama saon sadama kamu sudah sadama kita di padawa kepersalisian kita baik makaholo nama saon sudah kita marlong merohan sudah tarin au pedang boy tahan di luku hola ro buah na tulus o putulus na borhat ang kuha suluan abareti o bugas musik kami maralusan
Masa tutup kami acara nami, acara keluarga. Bahan kami di Senamora 400 sada ikut Yesus dong. Opat itu apa? Ikut Yesus dong aku sahalaku lidu dong. Ikut Yesus dong aku sahalaku lidu dong. Aku Yesus boya monang kalu musinaro. Aku Yesus boya monang kalu musinaro. Amma dia raudisi Tuhan Yesus dong aku. Amma dia raudisi Tuhan Yesus dong aku. Saya diuturku Yesus ulu aku namanya. Puji-pujian hasanapun hamuliaun magdongan mauliate disobahor rohanani na tumoto dupamu aleja ko badiyotatukan nani alabasam dohot asinuruhan matuktong mangiring-iring nunani boy hami marhayam sudah marhagogot Tuhan dinamarpungu hami khobar tunaw niya lamu ang kinamin ni Sona wakulong ihamil amang nabasa. Na kami masitukolan ng Tuhan di partikyanon. Nung ahulahog kami amang ulan acara keluarga di hami. Amang nabasa nung masipadok hata na hami. Sa luhut dahil Tuhan ala hinodor ni rohanami. Molo tu maralo pero Tuhan tu marhite aporsyong nami marhite ajaram Tuhan marpamuati maroham arop rohan nami Tuhan marpangiduon Tuhan ilabung mo ang kinami nang niyalak mo pat marhite pagsuwom Tuhan nabasa Thomas to dito di porwadiyay Tuhan sa lupot na sa dibugasan hadameo kami dibugasan hasadaw kami pupudaw kami ali Tuhan at kaparsalisiyan sa keluarga kami sa gabilas ni Rohan at tubo dami na sumurong amang nabasa na siya ko ima makutokhan sa lubos na Tuhan dinamardal do pia kaatsara ni ada habatakon nami na maralo na sumaralo tulong maniroham patulos mamang nabasa sa lukot na siya roha do pikiran namin na ulok kami ulo nga dongap ka na humurang na yamang nabasa sesay sa lukot na ala niya mang tuho mahupasat kami na sa ulaw nun tuho do pasaton namin Tuhan lumobi ang kinami ang ituro na di na dikon ang kinami rison rodi sa lukot na sa poporan na gongkong na sila dipugasan todim tadi forwardiyay asa mardala sa luhut ng kabar tulungan roham atong pasu-pasu mahal ang sa luhut na dilono na Tuhan upasahan kami nang dosa at kapakurangi pangalasan namin ito lupa mo na kami matak dosa namin sa iyo magpapati maroham ang dosa basta kami mamaktan yang oto lupa mo holang ng mga sahod kuhan niya anak mo Yesus Kristus Tuhan jalan siang kupani. Amin asin rohan ni Tuhan dan Yesus Kristus. Kalau ni rohan ni bata ama dohot para sore itu berprobat jema dan makaramo di kita sebutnya. Amin. Oras oras. Ale Jehovah di bata gimana?
Puji-pujian hasangapun mau liate pacarong kami kalau kamu. Orang kami bukan masih matuya. Di nalaho mangulahon udut ni para dato kami. Ima ada apa takon. Naso maralo siya dua meneroham. Budaya nami amang. Ujud ra terkasih dia depan. Ada berpamuati roham ada Tuhan. Dongos totip perbadiai. Dinalaho mga ramoti, mga jarajari, patiyo kong ulaw no. Noay, tiki na mga malusa, naay ko, buwan namin bakit niyang kinan. Sumaralaman, pagbasto para natin Tuhan, patulus, nasa na nagsimulah na natin. Unang luwas kami Tuhan, walang marapang sa diya, ito pikiran namin sa diri. Alay ko mga malusa, ito din, na manawdong mga tuhon, ulaw sila kamantan. Pagwar tulong at tulong. Atong jalo mamaktakin namin, wala mga saot ko na anak mo, Kristus Jesus Tuhan namin. Mauliate magiho. Amen. Ito. Siya kami hasungutang bulot. Pupa sa tami ma Hasungutang bulot. Jadi tak soni na may roak. Alang madi pasak. Di Benua Tonga dongat tanah totong burju dan tiga di Benua Tonga dan tanah burju atong tabain maji susi totong ale-aletai songo narung dorongan tanah di tanah Yesus na sumurong doan na pe hondo toto. Yesus na sumurong doan pe hondo toto. Atau tabain ma Yesusi totong ali-alitay. Martang yang mahita mauliate mardonga puji-pujian mani sopah rohan amin pungotuaro pamu ali Tuhan totok saluhut na kami magkilalahod din gambasam na nga siniroham
diirik-irik ko jali tangan-tangan kodo modu nami boi hami tolfas tuinganano marhite undangan ni wanani hasufuton di bagasan hahipason jala pajuk para hami Tuhan saluhutna Tuhan akan ditopin di perbadian parohai jala parbisuki nasida lumobi mangulahon ulahon nasida jala nasomaralo tulong mariluhan atong dalam mo Tuhan jala dalam nasida mangido siyak ko marhite paso-pasumi atong paso-paso matu nasida di pudian ni na tua nasida tu tuak ka ari na mangiutong makorholas ni roha jala makorhot tausangan tua roha di parhatawarahan namin o Tuhan di pardalanan ngolu nami jujud kami madabutu dosa ampuni jala sesay asa tamatang yang nahupasat kami tua roha lumobi tamahami macalo paso-paso atau dinamamukka panong satu na manguzungi ulaw di bagasan sararyo niyan maho jala patupahong ma dami di hami sa lupa di bagasan gua na Tuhan Yesus Kristus jalo yang nami asini rohan itu Tuhan Yesus Kristus kolong ni rohan na siya di bata ama dohong parsauran itu di parbadai ma madongan hita sa darong marso trori salim di amin pinasaan matu protokol Ihamuna zuhudun ala noksahan orang-orang muna tuhali oh itu lah siya selamat Tuhan dan esok kami doai lao pasahan tonong sabut ni ulos sabut mana puti na ukino mana puti na rinka disalurut na pinok parani amang purnami yang bui mena puro deh ingat betul kalau puru sehat tu bah lau somma tutup padang menutup akka hamon di rumah hamon na puru nak pinong parkasa ini tu kena asal nak bisa tengok tapuat tu puru bedang ni maharwa pakai Tuhan semua pakai Tuhan Tuhan kepada Tuhan sudah kita tu mau berusaha kita dan tak kasau ba Tuhan di dua naya nak nyamang boron na sumasaha suhot at dupi ino ba na sarima tuwa iban jadi ino sarima tuwa tutiki ari na nengro di budina di patongot Tuhan mah sirokak midagi do sirokak itu tina ina jatuh raja nami idui na boru dohot dihamu na saluhut na kalay nami ang goloson na buhay tuhorod doon murano na buhay tuhorod bi alay parikian mulay Panginoon tangian Tuhan asang gia di budini amang boru namion gebe di pasah pasu-pasu puna na maragami Tuhan muda seru itu pinapar nanti jadi ope ina boru dohot akalai seru puna kayak untuk nami sudi mahamna hasubuto upa saat kami ma ulo sabun laos pomma tutup batang mau di parsaur sari maguau ni amang boru nami asimarwani Tuhan asa tu dia kau dah depe na naik sudah horot tak tu dikira dengan roh Tuhan tama dapat rusuk ibadah oma tabat disuruh matam dina atau diperbojai madongani salubna lubomi mahamu hasuton dohot na nyotang ni rohamu asa mardala na nanon udah ni dohot tinggal opat romo ni roh hadir ope opa saatan ulo sabu mana tutup atas jurul di lokpi dia dua main perlingkuman di anak asimar kali materi batal tong silut dua nama hamu di paroro matutu raja nami matutu asa ubah dua hari hamil didok na dua balik tang main na bagabe tumudal kon staruan ari una matong moras jalagabi di budini amang boru namion mono takasamu mas paluluan di bagas matutu raja nami asa sa masolo sa tubotia di dulu gitu garas mamasuk Tuhan nungasaha behu pasatami ulos tutup batang ni amang boru namion asimarwani Tuhan dihita saluna lumobi banya di pinopanna
liling matuk kita manggulu satu penggabian dan satu perhorasan. Matutu semonima atas yang kamu berarti. Nah, bona hasuton. Dari mulma di pinopar ni lain nami nasari batu. Nakin dunga di pasahat, donga tu nami si hoting urus sabut tu lain nami nasari batu. Sonari Roma kami hula marga dewan rahasia sebutak na pasahaton urus sampai tua. Dan nami mangido to matari bata. Asal giat dulu yang matari bata tanya ke nami. Ya muna sa luna pinopar ni lain nami nasari batu. Asa tu gawena hamuna sa luna tua anak tua boru. Matutu turak ni nangro itu mos di bata mai. Asa naik pe itu. Isong pasaran na marhuda pasaran na ulus tapi tua tu itu. Ima dalam nami martanyang to matari bata. Marhuda si Clinton ay sira. Asa giat mak. Dalam zaman nami berhite ulus tapi tu. Mama semua amat tari bata. Berjauh akor cinta. Pinopar itu. Asal dia sebuah tua sudah kapino permon titikinan yang jadi sebuah sangat sudah aka pino permon tekanak seluruhnya aka berenami molo tumarong dote ya kaberenami na sofa marhasa hota anggiat matu masuk materi bata tujulano dito kos ne bata madina siga siraka dito bisiraka nagabe be tujulano pokosnya materi bata be jadi naik peto upasata ma ulus tapi itu desira to kerja pamalingo. Resira atau kerja babalinggo. Jadi sohoni mah itu gugoki masuk rata ni situ tua nama dok. Asa bintang mana rumiris tu bunda semorok idolok di burga tua. Dia murah selalu nak pilih pernilai nami nasari matu. Dia kos ne bata mah dia murah tutu. Anak rilis baru tor tu takas main doang murah sahur matu. Matu asa pakak hotang mena basior dia duri. Tuturia mengalahkan sudah kapilok permon itu. Saya tu sih ada foto persaulian. Asa masuk sa matugotian. Nung saat saya kau patah tami, ulus tapi itu bangsa tikau. Asibat orangnya matanya mata. Sa mamu horas dalam sahur matu penggabian. Batu nasi lembut di mani. Acara upasatai matu protokol.